Құжаттар бойынша 178 тонна 448 килограмм сүт соғыз, әйінде фермер құжаттарына бітіп 190 тонна сүт соғуға шықтық. 190 тоннаға шықтық. Uzman yıla karata bizden 17 tonna üst kurum tura, %11 turasız. Әйінде bir seyirde soğuған süt boyunca bizden liderlarda негіз әне баша агрофирма шешма, ова шешма агрофирма алтан құжаттар болып тұра. Һәм балап құжаттар экранада көрінеді. Бұлай өбінде біздің реализация бойынша алдағы табысы біздің барысы 169 тонна 233 килограмм құжаттар бойынша süt soğuğu, fermer kucakları boyunca süt satılar 10 tonna 500 kilogram süt satılar. Araplar yanı rafına pürüzge çıkamıyor. Anladık bırak var mı? Başım başına. Olar mı? Şağırınca elementlerle baytarağında Raksoy enerji şartlarla baytarağında. Evet, kendilerine ne ispatışıram? Evet. Yanlarına pürüzge çıkamıyor. Pakabatlarını buluyorlar. Evet. Şöyle sağlarımız boyunca rayın boyunca 93%. Әйінде kucaklara girgende sağ, oğlar, damlar, başak, nurlayan kucaklarında bu. Bak, işletçinin süt çok sayında beyinler. Oturayında tanalarını kırıp kaçar şeyin önemli. Zötürüzün var. Uzanın kararında da değil. İşçanında tavanısa 86%. Biz neni to'xtatdik. Karmamamani to'xtatdik. Shu an sütning ko'pchiligiga kirib ketadiga biz ularga karmamamani to'xtatgan. Lekin karmamamada o'xshataylik biz ularga. Men sen uzanın kararında da minus parasını. Üçte astık minus girasın. Bir de böyle polis olarak değişiyor. Zötürüz. Yani hepsi minus rahatlarla değişiyor. 200 kilogram minus verirler. Allah hocam. Hayır. Alda atarlısı bizden müziği boyunca hazır. Ettikten sonra bizden müziği bilgenimizce bizim de toplatkandan sonra 4. günge boğazına parayı alırız. Bana önce manuelli paragram toysun, kublen paraganda bizden 60 günge biz para koyunu kıymetimiz. Çünkü biz şu aydarına tükürük taraflar kublen. Şu anda biz rayonda bu müziği bilen kullanımı барлық құжаттарға да енді тәқдим етеміз. Мына алда аталыста келгенде не үшін біз müziği kullanу бізге яқшырақ һәм зор мүмкіндіктер береді. Біріншісі әйтәсе келген сөз біздің енді жол қысқа уақытта біз барады, біз енді сиырлардың сервис беретін күндер аламыз. Біздің енді ол оптималь вариант біздің 100 күнге қатты біздің бүтін сиырны тоқтатып отыру. То есть 85-90 күнде біз уже біздің 80-90% sıyırlar toplanıp tergeteymiş. Әйінде біз құлбен қарағанда бұл біздің дауында зұрая, һәм біздің енді алдағы таблица біздің енді әрбір артқан сервис беріп күні бұл біздің үшін ұлттық қана. Һәм біздің енді алдағы нелерде нейді ұлттық бар. Біздің ең біріншісі біз олмай қаламыз, екіншісі енді сүт соғуда әзірекла һәм финансовый шығыларында тоже ұлттықлар көрініп тұра. Алдағы таблица біздің, әгер де енді біз 4 жылға шұтлап қарасақ, бір сиырны, біз енді сервис беріп біздің 100 күн доғында барғанда, среднен біз 4 жылға 4 бұзу алғамыз. Әгер де енді біздің 150 күнге анан да артып кетейкен, біз уже 3 күн бұзуға алғамыз. Çünkü bizim buzoğlu arası 12 aydan da yuvarlak var. То есть bizim 15-16 aylara kirpikler. Biz bir işte sıyır almayız. Bir yılga bir sıyırdan bir buzoğu olunu. Alдағы табысы біздің шулай süt soğuğa келгенде біздің енді қидағы диаграммада біздің көрініп тұра. Біздің енді алдағы айтып кеткенше біздің buzoğlu arası ирағыған сайын біздің ничек әйтергә кирәк, безнең бар раздойный период, бар раздойдан соң период. Безнең инде бүтән чакта süt soğu раздой периодында нәйрәк итендә хуҗалыкларга шарында максималь прибыль алабыз. Әйдә безнең узынайган сайын безнең убыточный период таблицадан күренгәнчә кызыл белән узыная һәм бу безгә
3 yıl bitire. Eğer de buna 7 bin bergen seyirine iseplegende biz 2 yılga primерно şuluk servis berip 70-100 gün bilen çıkayız eken. Biz indi примерно 14.400 примерно soğuz. Eğer de bu ortayıkamızın servis berip 100 günde biz уже 3 mingine soğulabız. Şuna indi bizden. Eğer de bu evlerge ihtibar verip şersek biz indi bir seyirganına 2 yılga 1312 kilogram süt ortayıp soğul alabız. Дальше біздің таблица біздің енді әрбір сиырны тұту бір күнге енді ол кармадинада шпанавитінде бұл енді карма, содержание, электрлар, башқа нелер ретінде алдағы таблица біздің мына егер де енді примерно бір 300 сомдай болса біз бір сиырны бір күнге тұтуны енді Eğer de bu misal getirilgen bunda, biz 100 suyurunun eğer de 80% efektivimiz asimini 80% olsa, haminde bizim 20 sıyır kalıp varsa, eğer de bizim 40 günge uzun oysa, 60 gün biz 100 suyurga tutmayı bolsabız, eğer de 55 günge artsa bizim servis periyod normadan 150 min, endi 80 gün artsa 300 günge haklıyı boldular, okşa günçe şutlarında, bunda endi özünüzün sanlar bilen dağın şutlap karasağız, dağında yaxşırak görünür sizge. Alda tablitsa. Şulay endi diagnostika biz endi aytamiz UZI, laboratoriya metodlar var ta bunun üstünde IDEX kompaniyasının boyunca уступайда тоже 30-34 günde qarab buladilar var. Şunday ularni qulag'i kirib alda tablitsa endi biz endi şulay boğazlık qarag'ına tugul, endi boğazlık qarag'ından so'ng bizning endi problemani ochiqlov ham ani vaqtida решайту. Şulay biz ko'rsatib ketaylik bizning rayonda bo'lganmizlar ham kelib o'rganmizlar mana shu shekillarni bizni diagnostika etdi ham endi durust shu diagnoz qo'ygandan so'ng решенияларын yozib ketadilar. Bugungi kunda прикупканы схема синхронизациялар бар. Алар endi каждый ustanış, opsin, pressing, double opsin shundaylar. Şunun için UZI kullanımını biz sizge maruzat etmekteyiz. Eğer rayon boyunca kelgende bizning bugungi kunda vahşi kullanmayan hujjatlar, nur, tamlar, olga ham ikonom hujjatlari, qolgan hujjatlarda bizning UZI kullanılır. Bunlar neymiş tamam. Bunu uyuşturucu boyunca deneyimiz. İşe gerek olan uyuşturucu. Rayonun ikramlarını ihtiyaçlarını konusunda. Tamam. İşe gerek olan uyuşturucunun işe ödeye aparatı bulunduğundan filan. Bizning rayonda rayon budjetinden alınan müziği aparatı var. Onun boyunca ildar işleydi. Onun boyunca endi ham bilip işlevchilar var bizning. Bir 5 kishi bizning endi oldan zaявкалар berilganda bu ay bir ishlanib borib любой hujjatda borib qaragan mumkinlik bor bizning. UZI qarov 100 so'm, но bu endi optimal reja, bugungi kunda bu standart rejasida 324 so'm, но bizning rayonda пока 100 so'm. Ветстанцияда bir UZI aparatını neçe kişi hazırlar. Şimdi problem bulgat geçti olan. Ayrat komanda edip, şu ayrat mı bilemiz. Bunun aşağı ötünüsü de başlarlar geçti. Daha şık giderek gider. Bizde okullar başlanadır bitiyor, okullar boyunca тоже hazırlanmak gerekmez. Biz indiyerek, olay tipikli bir tane istokan da bizim UZI bilemine başka metotlar da var inanışma. Olanı da getirip onun günde var dolarlardan namını ilat